Nthuke imbithi kuma ntere cia nkando ibonekanite kwinyirika anene ndawa cia mbogita untu bura bwikirite aciari ntere no guaya bunene nio nchobi na bangi yenda akwikira mnyama ni ere o fashion enteto iu au mita magana mbuga caire kana rimwe na nchobi ni aikwendwa na nchobi mbuga akwina goteri mbuga kamwe ende bienderio bya nchobi ni 10 na inko betu bakuthuka na inyo ukeza kogoro au ugataimana na batu azokeza kogoro kathemwa kathaiciri korigara nini antu bara withira ucho iba kuona muthenya okaga ukathemwene indi hakari baba na aciari baba ibagukaira thirikari kuraithiria na kubatetheria kurwa na utumiri bwa ndawa cia mbogita icio nikayetire irietega nteto iu politician ibo kabetire barabatega nteto iu pero batu no tutukathira na atuthiri tayari ikeja kwithira thaa ici tutikumba kwikinya na cukuru ana bau bakathirikiria betete na bagire mbacari beta cukuru bakathirikiria betete na bakaeta nchobine iu na bangine iu na muciari no atina uweso no twathinire akua bakithirikiria kwayana thina ira bagukurukira aciari baba bakuria thirikari kubaikira cukuru ya sekondari antu akubi nuntu ana bao bariringa rugendo ruraya bakithi cukuru nkando gwita ndunyu bariko kilomita ing'ana mwana omware umite ana ntaketete cukuru ndunyu barikoi agacoka kwaura na season river ya ciura akaremwo kuna roje note ote nyanyo karabati ciekeri aya tukoria kerua primary school gwita mitone ikilomita ing'ana na no komenya mitone na secondary school kerua primary na secondary school ende tue nkando mwanka gwita ke naria ote secondary ende tukaromba na giteo kuombeka twakirwe secondary school kando primary na tucoke tutagerwa kuraja nonto itukuria thina ukona na baria bakwinga nthiguru kuma kilomita 10 gwitia uria etete nao na tutikuona uria tuthithio kuma nkando ngiripotera Meru TV nyo kambitaga ki Mutegi.